Izindimbane zabantu zibuthene emkhulekweni wamakhandlela ukuhlonipha izingane ezimbili uNeo Khang kanye noLeon Jele eNaledi eSoweto. Labantwana bashona emva kokudla amakhekhe okusolwa ukuthi bawathenga ethilom lendawo. Kubonwa ngokusa kwezinye izingane ezimbili esibhedlela. Njengamanje sixhumana bukhoma nentatheli yezindaba zethu Nqobile Madlala ukuza kabanzi ngalolu daba. Nqobile, lobu ubusuku obunomunyu kakhulu emndenini nasemphakathini. Sibeke esithombeni ngokwenzakala njengamanje. Kakhulu Thabile, zokhombisa nje la emva kwami ibona abantu labo baphumile abaze ngokukhulu ukuzithoba nokuzoveza ukusupport ifamily yale mndeni esilahlekelwe abantwana. Ababili kulabo bantwana kade beba 4, ababili sebebuyele ekhaya kanti laba ababili badlulile. Saqhubeka ke iprogram yakhona lapha ngizozama ke manje ukuqala sikhulume nomndeni olahlekelwe umntwana. Baba siyazi ukuthi ngoLesithathu ngilindele ukuthi ngizobe ngcwaba kodwa umcimbi onje ungiphatha kanjani? Uletha usizo olukhulu kumuntu ngoba iyahawula lento ukuthi iy'ngane ey'ncane zihlanganisa abantu abangaka abaningi abangazwani nabo ngokwabo nje abantu ngoba ingane iziyalala esitradini mama yaze athathwa omunye umuntu abangaka abadlulile. So lento iyekhomba ukuthi Joseph uyazama ukuthi abantu babuye babe yimbumba ubuntu. Njengoba it's not radio but it's a nation game. It builds some people but him I'm deeply ngikhubekile kahle kahle phakathi ngikhubekile. Umndeni wona unjani ukukhathazeka njengamanje njengoba kukhunjulwa ingane? Ngakhulumela umshana wami wengane uyazama ukuthi azenze ngathi uqinile kodwa masimbheka usilethe usizo usase week and ngesikhathi leso akusumuntu osebenzayo umuntu ozamayo ukuthi azame impilo uceda imatric yakhe ngoba azangachubeka kudala kodwa uyicedile manje but then I would like if angathola umsebenzi in that way ngaba right. Ungase nje sikhumbuze baba Leon ube umntwana unjani? That was a sweet humble boy. Mamchika nje abuka nje ahambe nje akakhulumi nophimbo lwakhe abaningi abalazi la lazo osisi wakhe nabangani bakhe nje laba beya nabo esibhedlela ngoba akakhuluma abantu yakubuka nje ahamba. It was a sweet boy. Siyabonga kakhulu baba, ngizocela ke ubamjomane ukuthi asijoyine naye azokhuluma nathi. Siyazi ukuthi iJozi FM engadibulane konke lokho kwenzakalayo namhlanje. Bangasichazele nje kabanzi kungani? Ngiyabonga lethuba lelomnika lona. Sihlangane namhlanje la siuJozi FM nomndeni wonke Jozi FM ukuzoxhasa lemindeni emibili noma emine ngoba lezi ingane sizwele ukuthi sezingcono. Kodwa ngicabanga ukuthi kubalekile ukuthi ngoba isizwe ngendlela singakhona manje abantu balimele balinyazwa into eningi, so abantu mabadangala bangasazi ukuthi bashone benze kanjani. So it's also easy ukuthi abantu kungatrigger violence or anything. So lomkhuleko kakhulu ukuthi we want to ask for calmness from uNkulunkulu umdala ukuthi asikhanyisele ehlise kulobuhlungu laba emafamilies akubo njengoba sibona ukuthi it is easy ukuthi umuntu angakhomba omunye ngeso bese akhipha iso lomuntu, kanti kubalekile ukuthi sithole ithuba lokuthi sithi nje esefamily yonke yala eNaledi asihlanganeni asikhulekeni sicela umdala ukuthi kube uyo sineke direction ukuthi lento sidila nayo kanjani, not only the loss yezingane kodwa ukuthi nje generally singazitholi sesimoshelene noma sesilimaze abanye abantu ngoba abantu inhliziyo zibuhlungu kakhulu. So inhliziyo mabuhlungu kulula ukuthi umuntu angareacta ngendlela engeke ibe right. So sikuleso khala leso ukuthi sicela nje ukuthi i-calmness kule community yaseNaledi ngoba siyazi bezobuhlungu and also siyazi ukuthi previously sike sabona abantu kuba nezonofobika attacks. So uma ngabe khona ama-action ufuna athathwe makungabi ithi sithatha umthetho ezandleni zethu. So ingakho ngicabanga ukuthi umkhuleko kubaluleke kakhulu ukuthi will help calm us down singathathi umthetho ezandleni. Siyabonga kakhulu bamjomane ke ungumphathi lapha ya eJozi FM ungomunye ke wabantu abasizile ukuhlanganisa lokho ubona kusemva kwami njengoba esho nje uthi ukubalekile ke ukwenza umkhuleko ukuze ukuthi abantu bakwazi ukuthi bahlangane basebenzisane kanti nomndeni ukwazi ukududuzeka njengoba sizwe nje kubaba ukuthi lokhu kusho lukhulu ukubona abantu behlangana besiza. Sibonga kakhulu, bekuyintatheli yethu Nqobile Madlala sikhuluma naye bukhoma eseNaledi eSoweto.